Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Poslednja šansa. Sa nama u emisiji je kandidat pod rednim brojem 459, Boban Stefanović, koji predstavlja stranku Srbija od čelika. Dobar dan, Bobani. Pomaže Bog. Evo, na početku našeg razgovora bismo htjeli da kažemo jednu bitnu stvar, a to je u prethodnoj emisiji imali smo jedan intervju sa vama dok smo bili na terenu, koji je nakon nekoliko sati uklonjen sa svih medija, pa čak i sa interneta. Molim režiju da nam pusti taj snimak. Dragi gledalci, evo nas ponovno u studiju u emisiji Poslednja šansa. Evo, sada ćemo da pitamo našeg dragog gosta šta misli o ovoj situaciji, što je uklonjen ovo sa interneta. U stvari, mislim da ne mora više ni da pričamo o tome, nego da nam se vi lepo sada onako malo obimnije predstaviti. Šta je vaša predizborna kampanja? Nakon EPP-a... Poštovani građani i ostali paori, pred nama je put izbavljenja i vozdizanje naroda iz paranoje, šizofrenije, patnje i ostalih čudnih reči. Ovaj čovjek ima rješenja i on će vas izbaviti iz fekalija u kojima sve dublje i dublje upadamo. Ovdje nam nešto smrdi i on je to osjetio. Poslušajmo program i rješenja koje je lider Srbije od čelika sastavio. Hitno povećati PDV na minimum 60%, jer smo vidjeli da je 18 i 20% malo za napredak Srbije. Hitna privatizacija svih državnih institucija, železnice, zdravstva, policije, osim policije, i možda i vojske, jer policiju moramo da koristimo za suzbijanje građanskih protesta, mitinga, štrajkova i ljudi koji su nezadovoljni aktualnom politikom. Dakle, hitno uvesti porez na vazduh i na sve što se može i ne može oporezivati. Novi projekat Srbija na vodi je jako bitan za siromašne, gladne i za ljude bez posla. I mora se već 17. marta početi sa potapanjem Srbije. Kulturni centri, bioskopi, pozorišta, galerije umetnosti, SKC, KTC, KPGS, da se pretvore u splavove i tako obezbedi narodu mesto za kulijan. Da se obezbedi svakom studentu po završetku školovanja, plinska boca i upaljač koji su pogodni za paljenje diplome na trgovima širom Srbije. Radnicima oduzeti pravo na odmor, platu i onda neće imati problema sa malim platama. A mislim to je realno. Dakle, trebamo da se da pravo da odmah po rođenju mogu da se učlane u stranku i naravno da mogu da glasaju. GMO je zdrava hrana i ona je dobra za rak i ostale bolesti, ali je jako dobra za put u Evropsku uniju. Dakle, da zaključimo, demokratija je kada jedan čovjek odlučuje u ime naroda, kao što je do sada bilo, i na to smo svi navikli. Kakva crna nevjerojatna demokratija, ona jeste možda jedno rješenje, ali revolucija je isto keva. Zato narode, obavezno da glasate 459 i nemojte da mislite mnogo, ja sam taj koji će da misli. Srbija od čelika je put u izbavljenje.